مام جەلال daha derketini xada vakti ki biraz İbrahim Ahmet ve pek ve hareket ki nü peş tıxist tek Kürt asas var ne girt. Li gel Kürt cirani xaj asas var girt. Yani geli ciran, geli rojlatê navîn jî asas var girt. Mam Celal İbrahim Ahmet bu siyaseti demokratik, siyasetki nü birengi hinek sosyalist peşxist. Çünkü ve siyasete dikani bir necdet perestiye zayıf biki, bir tesir biki. Necdet peresti hemle devleti ki Kürdistan dagir keri geri xort bi, hemle mıntıka xort bi. Ki tudixazı pirskeki Kürt çareser biki, de necdet perestiye zayıf biki. De neyle ki av gevre bi. Çünkü Mam Celal av dizanı bi bu ve daim dikkat dikir. Yani ki ret faaliyet vanda çeneki ki necdet perestil dici Kurda xort nebe. Veya nermbinik çekir. İşte va devletana cidditin ki Mam Celal nezik binik nü boğam peştıxı. Dve da düşmeni va devlete zede nine. Düşmeni gela nine. Veya be Kürt da kazanç kirin ki bıkanın neziki Kurda bibin. Neziki işte hareketi Kürt bibin. Mam Celal çünkü zanik ki dva devletana da rojlatê navîn da necdet perestiye zayıf ne ki zihniyeti demokratik bine peş ne kevi piskiriki Kürt neye kabil kirin neye çareser kirin. Mam Celal buhe kar kir. Dvi kari da jî encam var gir. Dinav Kurda da jî xas ki yani yekitiye Kürt yekitiye netevi peşkevi. Kürt di siyaseti teng mahalli da derkevi. Ki divir da derket ki ciranê xwe alaqatê xwe pêşxist ki sistemê demokratik bo xwe esas wargirt dikane xwe bike quwet û ki çiqa xwe kir quwet dikane pirsgirêke çareser bike. Daim nav Kurda da yekitiye esas wargirtin. Mabênê Kurda ciranê wan da yekitiye esas wargirtin û mabênê Kurd û dünyaya da tevazunek pêşxistin bo xwe esas wargirt. Herkes ki dit ki va de siyaseti Kürt'ta şevazık nüye. Bu herkes ki hürmeta vegirt. İşte vakti ki Mam Celal bir Sərۆk komarı Irak'a jî herkes ki kabil kir, hürmet kir. Var ditin ki, fehm kirin ki Mam Celal bir Sərۆk komarı Irak'a dikkanı hem bu Irak, hem bu Kürdistan, hem bu geli ciran u geli rojlatê navîn kar bike. Herkes ki daxwaziya xwe, hêviyê xwe di Mam Celal da dîtin. Bu ve Mam Celal kabil kirin. Mam Celal bu ki derketine de ew siyaset bo xwe esas wargirtibî, divê da hinek encam jî wargirtibî. Bi gelê Kurd jî davî qazanç kirin. Li ser vî esasî siyaseta xwe berdewam kir. Di Iraqê da yekitiye gelli Irak'ı asas var girt. Farkı cudahî next mabênê ola, tarikata, kültüra gela. Hemû wek hev dît. Haqqı herkes ki dit ki lazım e pek be. Li ser vî esasî nêzik bî. Bu herkes ki kabil kir. Dîsa mabênê Irak'ı Kurda da jî tevazunek peşxist. Bu ve Arap jî aciz nabin. Gelê dike jî ve aciz nabin. Kürt jî veya kazanç kir, gelê dike jî kazanç kir veya Irak'ı de zürüfiki pir xirab da derxist. Çünkü siyaseti Mam Celal dikkanı bir Irak'tı ve siyasete de derbixi. Çünkü zürüfik Irak'tı da derbaz bi zor xirab bi. Tesiri eser başrê Kurdistan jî hebî. İşte kesayetî ki wek Mam Celal, Sərۆkê ki wek Mam Celal dikanî bî rolê xwe bilîzî û Iraqê başrê Kurdistan dibe zûrfe da derbixe hürmetê Irak hürmetê başûr
به هر کس کی بده قابل کردن دور دا گلک پنگاف پیش خستن جیرانی عراق راجی علاقه سروی اساس پیش کتن و جیرانی عراق جی او سیاستا قابل کردن çünkü ve siyaseta به هر کس کی دا قازانش کردن رد فالی رادکر نکوکی رادکر براتی چادکر آشتی چادکر demokratik بین پیش تخست بوه که مام جلال نخواش نکتانا و وفات نکرنا siyaseti ki مام جلال عراق دمشان hem bu Irak'ı hem bu başırım ji bu beşi Kurdistan edike bu gelli mıntıka ji daha ziyade bir daha kazanç kırın. Bu tam vakti ki مام جلال rolê xwe pek bînî naxweş ket vefat kir. Bu jî pirsgirêkê ki heyî li Iraqê li başûr giran bîn. Eger مام جلال jiyan bikirna bawariya min ew ki ew pirsgirêkana wekî îroya jiyan nekirna. Mabênê hikûmatê merkezî wê herêm da ew têk çûna a nahata jiyan kirin. Dîsane mabênê Sunnî û Şia da ew pirsgirêkek tên jiyan kirin ew nahata jiyan kirin. Gelek pirsgirêk ebata çareser kirin rewşê Iraqê başûrê Kurdistan îro a cuda bîne ew pirsgirêkana wer jiyan nakir ew xeterana wer jiyan nadikirin.